O isa zote chanela kalolom le vek chuwa tunru ma hian khovel thil thleng thar thren khat kan han ti chuak vele dona o hi tun lai chu Asia lampang buena neunewan oma Japan a lir ngira phlak taka thlenga chu chuan tsunami tuilian ra phlak tak aron keng tel thei te warning kha mipuya ti chu ani a amai ro chu van thlak takin tsunami ra phlak tak kha aron thok ta chielova tui phone ro asang chhove man viawani kha chuti lai chuan South Korea le Japan chuan Russia le China atanga air patrol chanlet na atan anin do thlona han tir chuak ti ania an borok atang le man viau ni in hei an soya Russia le China sipai te chuan thlona mangin rampan ni te in leijina ti thatnan joint air patrol an neya heta hian South Korea le Japan chuan an fighter jet an tir chuaka an van borok ron nei China le Russia in do thlona te kir turin South Korea le Japan hian in do thlona an tir chuak nia soi ania sola Joint Chief of Staff Office in Tarlan danin nimin lam khan tual chung huna dar somvela Russia thlona pasari le China thlona panni chu South Korea Air Defense Identification Zone KADIZ an ron lut ni in apuanga hemi chungchanga he Russia in do thlona pasari le China thlona panni te le bomber thren khat te chuan South Korea boruak an ron paltlang nia soi ania hianin thuleng vak tam taka omboka territorial airspace ni lo ma se an identification zone an ron paltlang awang hian South Korea le Japan chuan anen liam mai thei bik lawa fighter jet enga mozat an tir chuak venghal nia soi ania mara chu boruak du om lo zok athleng chhun jom lo nia soi ani Russia le China thlona te hi darkar khat chuang jet South Korea Air Defense Zone an thlok luta an thlok chuak le nia soi ani Japan chuan a hranin sipai thlona chu air defense measures airspace po chetna om thei laka strict takin an kalpuya anin do thlona an thlo chhuat tir ve bok nia soi ani Russia ina thlona tir chhuwa zinga hian nuclear althuam kap chuak thei Tu-95 bomber panhian tela chu Sea of Japan atangin Tsushima Strait lam a athlok nia soi ania Chinese jet panni chu long range missile phur thei missile kap thui thei chi hlataka melma tombuk suwa sama ram chuntianga an melma te lu chhuat thei missile kap chuak thei indo thlona panni ngot mai China hian atir chuak bokani Japan J-16 fighter jet pariat le thlona dangten Russian indo thlona te hian zui bok nia soyani an zui boka mara chu an van borok an thlo chhuwa san le ta ka wangin an zui thui lo nia soi ani bokani China le Russia te hian kan airspace an ron bo chia tun haya hetiang thil hi thleng ta zo maya hei hi kan en liam thei don lovani kan van borok ron pal zuta kan dikna chanvo minun pal zut sakan omani chuan na takin chan le ta ni ang ti in South Korea le Japan chuan thu chuan siam nge ya Japan Ministry of Defense chuan Chinese aircraft carrier Liaoning le ama troyam tu support vessels te chu zirtop ni khan ukunewa bulan chevel ni in asoya hei hi ngun takin uluk takin kan thli thlai reng ani tin Japan lam chuan thu chuan siam ani tun haya Japan le China in kara borok thalo taka oma kan puan to kha Japan Prime Minister an meisha Prime Minister hi akhong vevio ni hian na hriata Taiwan chungchanga China malakna na takin adawdala Taiwan la tura China in sipai chakna mangani chuan Japan po kanom le bik lawang tin thu chuaron siama kha China lam chuan an hoviawa athu soisut le turin an ti nge a khang kai hnoya khan tuipuya inepna lian taka ompha nge ani kha China Ministry of National Defense chuan tunan chet na hi kumtina kan chet thin dan ani kumdanga po hetiang kan lo che fawani tin Russian and joint air drills an kalpui thin thu China chuan an soya air drill sea East China Sea le Pacific Ocean khothlang lama te nei ani thu an soya Russian and 10th Joint Strategic Air Patrol kan nei ani tin China chuan thu chuan siam Moscow point Beijing nen joint exercise an nei chuan nem ngeta darkariat chung je the air drill hi kalpui ani thu an soi bokani kumlidon kalta atanga Moscow in Ukraine laga beipuya thlak nu hian China le Russia hian thodun na thata kan kalpuya Russia oil le tamber tu chu China ani he oil le wang hian Russia chon chakna thara nei pha mek zel bokania hi khotlang ho chuan Russia oil dor to lo turin le to lo turin China hi anti fawa maro chu China hian aban chan du lem lo ani chuti lai chuan ram ri buai ha wanga ram le ram in do hi
tun lai in do na chua tam na ber ani boka tun ma tang to in ramri boya wanga in mel mak na hi thil thleng fo ani reng ani kan hre tangin Thailand le Cambodia khan boi viawani kha ramria in ka ana achua ka mitam takan thia ramria cheng mi puite mun himlama anin son chuaka khateng khan anin beidan kharal thuam lian mangin anin chu boi mai an ni kha khabon viaw me maro chu aram khat le ram khat aram pumda pa hanin do boi ang kha ni chelo ma seram ria in beidon na ang kha ani Donald Trump khan rem thu ron soya thuthlung te pon sia pui a Trump chuan kha remna asoi kha khovel hriata puang chuaka remna siam tu master of peacemaker hani thute aron puang chuaka mara chu Trump kharon in soi thei viaw ma sela anua hei voina po boina a om chhole ta ania aremna siam kha a hlotling lutuk lo ani Thailand le Cambodia ramri boi chu tuna hian kal chhomek darkar somli paret kal ta chung khan mi somvel an thile to tuna hian boru ka so sang khop mai mi sang tel mun dang an tlan chele mek bokani tuna buana chhole chana hian ram pani te anin pu ton aeng ber nge dikanga tunge thiam lawa tunge thiam jok ti po soi thiam har takani Thailand marchaklam province paruka tuna hian buana hi adar towa Cambodia khochaklam le marlambia te po he buana hi om chhomek bokani Thailand khan F-16 rol mangin Cambodia anrun handila ramri mun rang Thailand sipai mun le khan tiang strategic mun ma angte Thailand hian F-16 mangin an hol kwala antina chana chu Cambodia hian lai puile mortar te atiang RPG LMG ti mangin ramria chet an ron tho masani tuna F-16 manga kan be hi kan chan let na ni ti khan an puwa chuti line Cambodia khan Thailand hian an ron che masa chu wangin kan che ve ni ti khan an pu bokani Cambodia hian civil mi pasarian thi to ni sarkar chuan puang midang somni vel na takin an hliam bokani Thailand lama chuan tuna hian sipai pathum an thi to boka sipai pakhat chu grenade launcher benaw wangin a hliam boka mi noi khat sing ni sanga chuang temporary shelter anti chen leilok na mun tura da me kan ni ti in official te chuan an puang bok Royal Thai Air Force Thailand Air Force chuan nimin lam khan thlona manga beipui thlak chhun zom le in hi an kalpui ngai tian nem ngeta mase beipui an thlak na chungchang hi chipchiar takin an puang lo rampani te hian civil mi muna artillery rocket system te drone manga beipui thlak na te athleng chumi tia chuan in pu ton bokani July thla rampani inka hai thuthlung siam tu Donald Trump khan thutiama zia puya reciprocal tariff angchi US a hian heng rampani te hian bungruan thon lut ve thawa US nan sum don nan nei ve a chuta chuan Trump chuan sum don na mang tangkai chuanin tariff sang taka norra avo ve boka chutianga in the win top sana ni chuan tariff te pokan tin hiamanga ti in khatiang zong khan Trump khan biagrem na tho puyani Cambodia chuan Thailand chu civil mi te dim na tel lo le sipai nena thliar ran lawin anbei ni in Cambodia chuan Thailand an puwa Cambodia Ministry of Information chuan thu chua siamin Thailand sipai te churam ria Pursat province densely populated mipui tamtak omna mihring bitna malak nan ron kalpui bepuan ron thlakani heta hian thliar ranna tel lawin ral thuman ron kap lutani ti in Cambodia chuan Thailand an pu thu chuan siama chuan mihring ni na dikna chanvo in paljut saka chutenga rowa taka in beina chu Thailand hian an kalpui ni tin Cambodia chuan an soya Thailand in July thla in remna siam October thla US President Donald Trump nena ceremony la an pom chumi bo chetna chu Thailand hian akalpui ni Thailand hian a bo chhiani tin Cambodia chuan an pu bokani khoila taka nge boina hi ommek Thailand le Cambodia in kara boina thlenna mun hi me patarlan ani a mun rang atuna hina try dar chhomek ani nizan lam khan Thailand na Surina te Buriram ate Sakio Tat province ate he buena hi kangkai to Cambodia lama chuan Bantie Manchai anti te Pursat province ate le mun rang he buena hi kangkai to boka civil mun hala ka beipui thla ka anin puton mek bok ani Thailand chuan an sipai te chuan Thailand Ubon Ratchathani province Cambodia na beipui ron thlak chuan changlet ni nan soi boka ramri boina hmuna hian thlona manga beipui thlak na mun rang a om tunan boina hi chu mana tanga intran hanti khan boina te naw neu hian nei thina ramri boina mara chu indo pui angchi boina lian jok le indo thlona
Seleka khan tianga lian tham taka in beina kha chuak khata tun hi anin be len ber pol nia soi ani kumza bi khat chuang zet helaya hian buaina lowom to nia soi ania friends in Cambodia khan opa anop nuwa khan ram pani te hian ram rian siam fello an chua san nu khan friends khan ram ria kham fel pui lo ani ber mai kumsang ni pare da Cambodia ina century som pakhata temple ansak UNESCO World Heritage Site a register an tum khan Thailand chon an phal lova an mani ramani tin khatarang khan buaina kharon ir chuak thar le bokani he buaina hi angthin nge top don hriatalan ni lova ram ria in beiton na in chan ton na hania marachu anin beiton na hi azau til tiela ram ribiala chawni lo po akang kai chhoje lang ti hi thil lo om takani Thailand lam hian F16 te an hol chuaka an beije je mai boka Cambodia lam po hian chutiang bokin an ral thuam nei mangin ram ri mun ma te ram ria Thailand sipai mun tele police mun te an mun poi modang te po an bayan chang let vezel bokani Thailand Cambodia buaina kan update zel turanga ila hei tun aram ria anin be meka anin do meka buaina zol chho zel ani enge thleng zel don he channel a hian in lo ngai chang zel don nia